Oui, bonjour. Moi, c'est Viviane, je suis à Goma. Présentement, nous allons bien. Depuis le matin, il y avait une panique parce que vous savez bien a pris une partie du sud Kivu et il a pris un petit village qu'on appelait Bouzi, qui est juste à quelques mètres de la ville de Goma, ou un quartier de la ville de Goma proche qu'on appelle Lac Vert. Une partie aussi qu'on appelait Nzulo. Cette partie de Nzulo, c'est une partie neutre, une partie où se trouve le parc national de Virunga. Vous voyez, c'est un peu, je pense que c'est moins d'1 kilomètre de Bouzi jusqu'à Nzulo. Les M23, ils étaient sur la colline de Bouzi. Donc, c'était vraiment un peu difficile que nos FRDC puissent rester à Sake, à la partie sud, pourtant que les M23 sont sur la colline de Bouzi. C'était un peu compliqué parce qu'à n'importe quand, ils pourraient les encercler. Et maintenant, avec cette situation, ça crée vraiment une panique dans la ville de Goma. Et jusqu'à présent, il y a toujours une panique parce que les gens ont suspendu les activités. Les enfants, ils sont retournés de l'école, ils sont à la maison. Et donc, la ville était vraiment, vraiment chaud et il n'y avait pas vraiment moyen parce qu'on s'est demandé si la ville va tomber ou ça sera comment. Parce que jusqu'à présent, ça qui est toujours occupé par les M23, comme le dit les informations, c'est faux. Le gouverneur militaire n'est pas à Sake, il est en Zulu, il n'est pas à Sake. Et donc, nous sommes là c'était depuis 11 heures et on attendait des détonations des armes lourdes et les avions bombardaient vraiment la colline de Bouz où se trouvaient les militaires du M23. Maintenant, pour le moment, Donc, vous confirmez que ça qui est tombé? Oui, ça qui est tombé depuis le matin, ça qui est tombé. C'était vraiment compliqué que nos militaires restent à Sake. Vu que parce que Bouzi et Nzulo, c'est vraiment très proche, c'est juste les lacs qui le séparent, c'est 1 kilomètre. Et c'était pas vraiment prudent que nos militaires vraiment restent sur ça, que pourtant Bouzi, qui est la colline proche de Goma, qu'il reste toujours occupé. Donc c'était aussi une stratégie. Bon, parce que ce sont nos militaires qui ont commencé à attaquer les M23 et ils ont répliqué. C'était vraiment compliqué, mais il fallait quand même faire un repli pour s'organiser encore, répliquer. Mais j'espère qu'on attend encore, parce que jusqu'à présent, on n'attend plus les détonations des armes lourdes. Jambo ndugu yangu bo, hii message ni hivyo. Sadeke na FARDC balenda na mahelikoptere banaua watu grave, banaua raia zilikuwa zinakimbilia mpori, banapiga mangrenade, mabombe, marasi, roketi, wako helikoptere banaua peuple s'il vous plaît. Kwa hiyo moya M23 Mungu alishaiunga mkono avec Goma Mabukavu, kitu mwe taripuka mwa hii semaine tuko ndani. Merci sana. Naona basoda wote ya Mubambiro wote wanavukisha ile madrone yao, ile force special wanavukisha maelema necessaire yao yote. Ile ni alama mbaya, inaonesha kama situation iko très tendue. Kama na ndugu yetu wangeanza zogea mbele, ingekuwa ya muhimu. Mwenyangali na ndugu na Sake kule wala Lushagala ambie tu bazogee mbele, ana tanda tuone situation kama itakuwa namna gani. Bonjour groupe. Mbona siasa Sake tombe? Tunasikia Sake tombe, basage wote wanakimbia. After bado watoto wanachomokea mayuta, ndio wanachomokea. Wako mzalendo jana ananiambia ngizi Sake tombe. Kabisa wako nakimbia, washakosa wamepitia kule koteza kule mwashamoki wanapanda na chomokea Sake anapita muvera ndio kwa chomokea na. Ndi kubona abazarendo bari guhunga bose bari kunyura hano ndiware bamenye Sake banafasha. Goma hodi 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 hodi, mfungue milango, wageni wanaingia, wageni wazuri, wageni wenye hekima, wageni wenye mibaraka. Goma na nyie mnataka sinzia usingizi ya mzuri, hamtakuwa mnatia makare tena ya nyumba, bamwizi wanataka toka. Hodi hodi. Basi mimi niseme nini bange bacha tu kule banafunga tuli basentiri kule mangungu basiende bachokoza kule ngungu unaona kisirani yabo abo bako hatari na bakakamata ni bamekamata
Hakuna mwenye kuna nguvu ya kupatosha na pale Minova. Mimi nabambia. Depuis siku gani tulianza na marepli strategique? Silianzia mkamuvuma mwa mkamungini Sarambwe. Bali kamata Bunagana dansini semene tutairekipere hale bamekamata Ruchuru yote. Njo bale banakuwa wapi? Munenda bachokoza na kwenye balikuwa banaikala ngungu. Mwisho meenda kuwa kutukimbiza, siwe banakuwa wapi? Njo hapa Minova na 5 maana kusema bakataka na 9 batakuwa Goma. Ndiyo, na bako ngufu. Amani Nzenze alisemaka hakuna mbatu wenye banezeweza kubastope. Nani kweli? Tuko na mavyo, mashare, bahibu, bazalendu, baburunde, bako wapi? Nagonga. Nagonga. Hapo kwa hapo. Sasa inventory inaingia sasa. Banagonga na wajua ninyi mnakimbia nini? Acha ukame. Kwa mwenda wazi. Kwa imagine. Ndio mkio. Ndio masasi hapa. Ndio mkio. Bomo janyo mwako pipi. Ndio banagongana bo peke kwa abo peke. Hapana bali kama mnakimbia. Hapana banagongana bo peke kwa bo peke. Charles de combat ina bagonga. Wapenzi wakimbie. Charles de combat jo ina. Charles de combat yo banagongana bo peke kwa bo peke. Wapenzi wakimbie basoda. Bablesse ba komuni. Bablesse ba komuni. Yesu na vita hii. Ya. Ona bablesse tena. Bablesse ku bablesse. Wababa na wamama, kwa nini mko hapa? Mnajilamante sana, mnapiga kelele. Nini ndio inaacha mko hapo? Si wakazi wa Goma tushateseka sana. Gouvernement tunyanyasa, haichague kitu kijiko, telefone nini na wanabeba. Na mkimbizi naomba lipie pla, lipie sahani, lipie kijiko. Tunaomba M23 ikutusaidie. Tutapata msaada M23 siku gani? Tunalia sana M23 tusaidie mji wa Goma. Pourquoi Goma tu ne sois pas libéré? Mtusaidie sana vraiment bakubwa, mtusaidie. Na sisi tuko wakazi wa Saki. Sema tunasumbuliwa sana manyanyaso katika kambi mahali ambapo tunakimbilia, tunanyanyasika sana, na sisi tunaomba M23 itusaidie, itupatie amani kisi Ruchuru iko na amani na Lubero, na sisi tunaomba msaada M23. Tunalia msaada sana, tunateseka sana ndani ya Goma. Njia yote bazalendo wanatunyanyasha sana. Tunakosa amani. Tunalia msaada. Mtusaidie. Tupate uhuru. Sasa gisi Ruchuru kuna uhuru. Asante sana. So president wenu huyu wanamwambia negosie na baba watu tuangalie kama vitu vitaisha. Hataki. Yeye ndio alibashikokota. Anabashikokotea. Sasa anamwambia nakana mwisho aliitika. Alikuya. Ministre Franjo aliwaitaka mkapitale. Yeye hakuwa na yua. Yeye kila kitu kinafanyika naka yeye hayuwake tu. Yeye watu hayuwake. Hayo vinapitikana na hata biwa ni maguru. Haikalaki anakuasa mwenye nyimbo mbula chini ya miguru. Maki ndipo alikuwa president de la Republique ashakuwa majela. Aha. Ni hatari kabisa, ni hatari. Maki ni kinoma na je respecter encore un Luba. Papa iko na ambition maana yake ifaa malize dunia mzima. Na vile atatoka ku presidency atakuwa ashatembea dunia yote nyingizi Mungu aliumbaka. Ndio mission ya Tshisekedi. Ndio vitu vinafanyikana kama inchi pawa hana yu hata kama M23 likuyaka, hayui kama nadhani wale waitaka, ye hayuwe kila kitu. Bana mwambia negosie, sita negosie, bapige basi. Nguvu hakuna. Unataka nini? Unashaka kitu na haushaki.
Hapana. M23 ijiende tu kwa iko naenda bwana. Kama itakuya Goma ikui, kama itafika mpaka Kinshasa iende tu. Juu papa tu yuko ndani kabisa. Tshisekedi aseme piga basi M23, hakuna nguvu. Negosie basi nabo, sita negosie. Hii ni kiburi ya kishenzi kabisa yenyewe ina maana vraiment. M23 chaje bapige tu mzuri baponde. Iba mara sita baseme. Sita baseme iba ponde. Yamanza mimi niko informer na kuambia sasa na bainformer wazi. Nimesikia sasa Radio Okapi inasema M23 imekamata tena de nouveau leo dans les après-midi. Imekamata tena nani Masisi. Si basi. Si information natoka ku radio. Huko mwenye alipana ile information wende bafunge ile radio yenyewe libisema baache kutusumbua. M23 kama inabapiga, sina bapiga tu kila siku. Basi njoo mara kwanza M23 inabazibula. Sina bazibulaka tu. Ema kisha wanataka unia people asema watasema banamufunga. Sema ndi kwanza wafunge bayomba kule bakina Willy Ngoma. Wale bazee bako mubaya bako wanateremka Goma mara Ituru. Mupende musipende mtasikia lwenu lutaimbwa Ituru. Alerte bakongomani wote. Bwana, tulikuwa tunajipiga kifua, panatuambia ni fachi beto, kumbe ni beto yenye haina sima, ni kuleta mamichanga yenye haina sima. Lakini mimi nakumbuka Mobutu depuis zamani alisemaka wakati pouvoir watipatiaka kama njo ni baluba pale na pei inaangamia. Kongo yetu inaangamia sana. Basoda banakufa sana. Batu wanajishimama kwa bependi kunegosie na wana force. Batu wanapiga depuis Bunagana. Sai wanafika Musidi Kivu. Basoda wanakufa. Basoda wanakosa mai, wanakosa chakula, wanakosa kila kitu. Barundi prezida wao wanakula lare zote na wasakrifie, wanakufa sama nyama. Banatuambia baba benyivi biko Kinshasa wanakula lare. Watu wa mweste wanakufa sa nyama. Na bandugu yabo wakule basoda wanatoka kule wanakufa abajue wenyewe wanakufia nini. Kisha wanadanganya population l'armée est en train de monter en puissance. Kama en puissance, je ne sais pas. Wanajua kama français. Kumbe l'armée est en train de chuter en puissance. Banatudanganya population, wanawaza tukoma hatukusomaka. Wanawaza tuko biwerewere. Tuko tunaona realite ya kutere. L'armée banatuambia mu media l'armée monte en puissance, kumbe bana monte en chute. Kwanza viko en chute. Hivi vitu viko wanatudanganya vitu gani? Ninasirika sana. Mimi mwenye natuletee shida ni watu wawili. Kabila mwenye alipatiaka mtu amerite pouvoir, akampatia pouvoir. Na Nanga akapatia mtu pouvoir. Nanga njo alikuwaka presida wa Seni. Akadeklare kama ule njo anapita na hakukuwa na merite kuwa presida. Kabila mi ntahurumiaka Kabila siku anajirelie kunanga. Nanga yale shatulomba huruma, akaingia mwa AFC, akaingia mko M23. Menanga nenda muhurumiaka sana. Siku minaona banalibere Kongo yote mzima. Kwa jua njo alituletea
mtu mwenye iko incompeta. Vraiment. Nanga ulitukoseaka bakongole bote en general. Kabila mulitukosea, we Kabila na Nanga mulitukosea sana. Munatia mtu amerite. Si mungilitafuta mtu mwingine, Kongo iko na watu wa mingi biko responsable. Omwe Nanga yeye anaanza jireconcilier kwa bakongole, akajingilia moile M23 yake pale akaleta na AFC. Na tunaona kwenye wana rekipere kose baba population iko na amani. Omwe Nanga alishajirashite kabisa na tufanyiza vitu vizuri. Nanga omwe aisha lomba huruma, mimi naanza muhurumia. Mimi kwanza nishahurumia Nanga. Kwa hiyo liona alifanyaka erere, kwa hiyo na mimi naweza fanya erere. Kabila huyu alomba huruma. Jiralie na Nanga basi. Mwenye mulinomaka mtu mwenye iko irresponsable. Analeta tribalisme wa Kongole. Partout benyi balisha soma na Bible, tribalisme iko mubaya. Nous sommes tous des Africains. Mais mulaleta batusi, bahutu, banini, bananga. Est-ce que ça existe encore? Nous sommes tous des Africains. Mais munaanza huwa watu munawakula na mabrochette na nini. Munasema munamonte en puissance. Biko wanabakula wanababeba fasi yote. Sa leo sasa mimi nasikia visirani, mimi nasikia Numbi, Lumbishi, Minova. Biko wanaenda Bukavu kwanza aeroport kwanza saa hii ya nani ya Kavumu na tatoka. Munatudanganya. Bakongole tufungule macho. Bakongole tufungule macho sana. Shi batu baesti. Kinshasa batupendi. Baluba batupendi. Bale batu. Miniko na lomba Kabila na Nanga wajiralie. Basaidie M23. Batu gombole. Bale njo bagombozi. Tane biko na force. Niko mkristo nishua soma na Bible sana. Kuko kwenye nilisoma Bible, Dieu donne la force au plus faible pour confondre les forts. Chicha na jiona iko fort, mais AFC na M23 biko très fort, biko faible bien sûr, mais Mungu anabapatia force juu ba confondre chichi. Kama njo chichi beto, kama njo chichi, kama njo nani, mimi sijui. Kama ni beto yenye na mchanga haina na ni mchanga mingi lakini haina sima. Haina sima. Kona danganya tu. Anadanganya watu. Palimpatia pouvoir na imerite. Vile vyote ilikuwa ni erere ya Nanga. Ni erere ya Nanga na Joseph Kabila. Mais au moins Joseph Kabila si atu yasikieka na lomba huruma. Mais au moins Nanga litulomba urumagisa litiaka ule pouvoir na emerite asegisa limutia njo atamutosha. Me Joseph anajinyamazia na ile kunyamaza yake misiju. Susaidie Nanga. Mutie force kisi mulimutia kanyi bawili. Mumutoshe ule incompeta. Niko hapa Goma mkipenda muniue kwa juu na munyumba hapa mimi niko tayari kama wataniua tu. Wataniua hata hapa. Niko mtu wa Sud Kivu. Erezema minafurahi Sud Kivu yetu tunatafika ndani. Nani AFC M23 munakuya tulibere. Mulibere. Biko banawa Banyamulenge banaboya nini? Banyamulenge banakufa nini? Biko na problemi gani? Ule masumbuko kama nyomaso. Ni masunzu. Iko na wawa ndugu yake bwana. Jubu bulare wenye nani kama ule beto sans ciment alimpatia. No. Shiba Kongomani ba este nishaviona vile na ba Ituri
tujitie pamoja. Kumbe batu ba uwesa batupendi, tujitie pamoja, tujitosha mwa tribalism. Tujitosha mwa tribalism. Vraiment. Hiya kusema sie bataua Batusi. Batusi walifanyia kosa gani kwanza? Mbona Batusi ni bandugu yetu? Misi dairo kikuwa na Mutusi, vraiment Mutusi anakuwa bien sana. Haiko ranginia, hana tribalism. Mijoke bana baua bana bakula na mabrochette, je ne comprends pas. Shi tulishe na Batusi hii miaka yote. Tulishe na Batusi. Hawa tufanyisia kosa yoyote. Wahetse makanika mawe karamba shengewe mugongo waguhetse uragahoraho. Karamba shengewe mawe karamba. Mugongo wahetse sematama mawe karamba shengewe mugongo waguhetse uragahoraho. Karamba shengewe mawe karamba. Mugongo wahetse makenga mawe karamba shengewe mugongo waguhetse uragahoraho. Karamba shengewe mawe karamba. Mugongo wahetse nananga mawe karamba shengewe mugongo waguhetse uragahoraho. Mawe karamba shengewe mawe karamba. Mugongo wahetse wiringoma mawe karamba shengewe mugongo waguhetse uragahoraho. Karamba shengewe mawe karamba mawe karamba. Mugongo wahetse kabundi mawe karamba shengewe mugongo waguhetse uragahoraho. Afandewe mawe karamba mawe karamba. Mugongo wahetse meventuruwa mawe karamba shengewe mugongo waguhetse uragahoraho. Mawe karamba shengewe mawe karamba. Mugongo wahetse mitabu mawe karamba shengewe mugongo waguhetse uragahoraho. Karamba shengewe mawe karamba. Mugongo wahetse gisegeti mawe kavunika shengewe mugongo waguhetse uragaturika. Mawe gaturika shengewe mawe kavunika. Mugongo wahetse bitakwira mawe kavunika yewe mugongo waguhetse uragaturika. Mawe kavunika. Mugongo wahetse nyaruvumbu mawe gaturika yewe mugongo waguhetse uragaturika. Mawe kavunika yeye mawe kavunika shengewe yeye mawe kavunika yemewe. Mawe gaturika yewe gaturika gisegeti. Mawe kavunika nyaruvumbu. Mawe kavunika bitakwira. Mawe kavunika yeye mawe kavunika yewe. Jewe abanzi baranzi, aha muri groupe harimwo abantu benshi banzi. Jewe ndi umuhutu. Mbere si no muhutu gusa. Ahubwo jewe nyango ndi nshange y'umuhutu n'umutwa. Abanzi baranzi abo tumaze guhura nabo. Ariko nasanze mu Burundi atabwoko bukora ikibi nk'abahutu. Kuva 1993 je nta mututsi anyiruka inyuma. Abahutu bene wacu 2013 ibi mvuga benshi barabizi, abaza aho mvuka abo twari kumwe icyo gihe barabizi. Mu bandondera nta mututsi yararimo, barabahutu. Kandi atobaye abatutsi jewe mbanza narapfuye. Gusa je ndi umuhutu. Ariko umwanya aho bigereye hobaye hari ahantu bafatura amazuru mashasha bakarikomeka ko naje noge kuri rondera ndake nkaba umututsi.
jewe sintinya kuvuga kuva aho hambere jewe ndi umufana wa M23. Urazi ko kijya gihe vyari bishushe, harabayeho umugwi ufana Ukraine, abandi bafana Uburusiya, abandi bafana FARDC, abandi bagafana M23. Kandi ico gihe n'abarundi ntibari bwinjireyo kamere, n'abarundi ntibari bwinjire ngo bagiye kugwana na M23. Sawa, kijya gihe mu ntango ico bagwanira carabonekana, kumbura abantu baba bariko bavyibagiza muri iyi minsi kubera babona ingabo z'Uburundi tanguye kwinjirayo. Sawa, twarabona abantu benshi hari abagufashe bakurya brochette. Sawa, twarabona ukuntu babasanga mu masengero aho ni mu ntango. Tugombe dukubite marche arrière inyuma na M23 itarafata ibigwanisho kuri iyi ntuze barimo. M23 itarafata ibigwanisho, hariho iyicarubozo ryo kurondera ubwoko kanaka. Namuhereje akarorero k'umukoroneli wa FARDC yafashwe bakamukereya bakamuga inyama bamuhora ko ari umututsi, kandi ico gihe M23 ntiyari bwafata ibigwanisho. M23 yagiye gufata ibigwanisho ari uko babonye ibintu vya mbere biko bibera muri leta. Habamwe ingabo zimwe zivana no muri leta zija kwiyunga kuri M23 kubera babona atarindi saganirizo basigaranye. Uwo munsi ugatubona umuntu ari karaza hagarara ngura akomeye mu mutwe. Mukombozi niwe yigeze kuvuga ati abantu twese turasara ariko nivo nizo zitandukanye, kandi harashobora kubona ko jiwe ndamusumvya nivo, ariko ugasanga nivo ziwe ahubwo zigeze ku rwego rwo hejuru. Hasigaye ngira ngo nk'idogre imwe imirete itangure kumuca mu mazuru. Jewe nkuko namye mvuga, abafana Real Madrid bafane Real Madrid, abafana Barcelona bafane Barcelona, abafana Uburusiya bafana Uburusiya, abafana Ukraine bafana Ukraine, abafana Amerika bafane Amerika. Jewe ndi umufana wa M23. Sawa, ico rero abo kizobabaza nuko babona bariko barakubitwa umusubirizo, kandi mugira ikira bakubita umusubirizo. Jewe umufana wayo, jewe birampimbara n'ukuri, birampimbara kuko jewe yitimu ndayifana nkabonera ikiratsinda, naho nicaye kabisa ndumva ati egome. Kumbaza ati mbega jewe nzoronka amakunguko nyabaki? Ni nka kurya Barcelona ishobora gutsinda ugasanga abarundi biraye mu mabarabara bafise amafaranga bariko barahondagura ibiyeri bariko barya amabrochette, kandi mu ntsinzi ya Barcelona 5-10 binjije mu mufuko. Nanje uko niko meze, ndumufana. Jambo ndugu yangu mbo. Hii message ni hivyo. Sadeke na FARDC balenda na mahelikoptere banaua watu grave. Banaua raia zilikuwa zinakimbilia mpori, banapiga mangrenade, mabombe, marasi roketi wako helikoptere. Banaua peuple s'il vous plaît. Kwa hiyo moya M23 Mungu alishaiunga mkono avec Goma Mabukavu, kitu mwe taripuka mwa hii semene tuko ndani. Merci sana. Wahetse makanika mawe karamba shengewe mugongo waguhetse uragahoraho. Karamba shengewe mawe karamba mugongo wahetse sematama mawe karamba shengewe mugongo waguhetse uragahoraho. Karamba shengewe mawe karamba mugongo wahetse makenga mawe karamba shengewe mugongo waguhetse uragahoraho. Karamba shengewe mawe karamba mugongo wahetse nananga mawe karamba shengewe mugongo waguhetse uragahoraho. Mawe karamba shengewe mawe karamba mugongo wahetse wiringoma mawe karamba
mawe karamba shengewe mugongo waguhetse uragahoraho karamba shengewe mawe karamba mawe karamba mugongo wahetse kabundi mawe karamba shengewe mugongo waguhetse uragahoraho afande we mawe karamba mawe karamba mugongo wahetse meventuruwa mawe karamba shengewe mugongo waguhetse uragahoraho mawe karamba shengewe mawe karamba mugongo wahetse mitabu mawe karamba hapo kwa hapo. Sasa M23 inaingia sasa. Banagonga na watu nyinyi mnakimbia nini? Acha kukamea. Kwa mwenda wazi. Kwa imagine. Ndio mkio. Ndio masasi hapa. Ndio mkio. Bomo janyo mkopi biu. Banagongana bo peke kwa abo peke. Hapana bali kama mnakimbia. Hapana banagongana bo peke kubo peke. Charles de combat ina bagonga. Wapenzi wakimbie. Charles de combat jo ina. Charles de combat yo banagongana bo peke kubo peke. Wapenzi wakimbie basoda. Ba blessé ba komuni. Ba blessé ba komuni. Yesu we maga vita hii. Ya. Ona ba blessé tena. Ba blessé ku ba blessé. Wababa na wamama, kwa nini mko hapa? Mnajilamante sana, mnapiga kelele. Nini ndio inaacha mko hapo? Si wakazi wa Goma tushateseka sana. Guvernema tunyanyasa, haichague kitu kijiko, telefone nini na wanabeba. Na mkimbizi naomba lipie pla, lipie sahani, lipie kijiko. Tunaomba M23 ikutusaidie. Tutapata msaada M23 siku gani? Tunalia sana M23 tusaidie mji wa Goma. Pourquoi Goma tu ne sois pas libéré? Mtusaidie sana vraiment bakubwa mtusaidie. Na sisi tuko wakazi wa Saki. Sema tunasumbuliwa sana manyanyaso katika kambi mahali ambapo tunakimbilia tunanyanyasika sana, na sisi tunaomba M23 itusaidie itupatie amani kisi Ruchuru iko na amani na Lubero, na sisi tunaomba msaada M23. Tunalia msaada sana, tunateseka sana ndani ya Goma. Njia yote bazalendo wanatunyanyasha sana. Tunakosa amani. Tunalia msaada. Mtusaidie. Tupate uhuru. Sasa gisi Ruchuru kuna uhuru. God. Banaleta maprobleme zabo, makosa zabo. Kagame naye. Kagame biko wanamudanganyia se asana saidia M23. Nilifuataka conference ya nani ya conference de presse ya president wa M23 kama njo nani Beltrame Bisimwa, ni Beltrame Bisimwa. Akasema se Rwanda ingili support, mimi naweza patia ule kama njo ule president wa nani Faci Beto mwenye hana sima. Ase mimi naweza mpatia demwa. Ile Bertrand alisemaka bien. Rwanda ingili support. Kwanza dairi, Rwanda iko na droit ya kusupport M23. Kwa juu target yao ni kutafuta atake Rwanda. Bamalize Rwanda.
genocide walifanya mu Rwanda wa FDLR hayasikie na furahi hata ikingali asemba batatosha nani batatosha President Kagame mwenye analeta unification mpei yake, anakonstruire pei yake, anairandre mapesa za Bulaya iko na pe, kisha seva tamukombate. Juzi njo nilisikia kumbe sekre yenyi AFC na M23 biko nayo, kumbe bamoe biko ku front na wengine biko wanapiga magoti biko naomba Mungu. Kumbe force yenyi tulikuwa tunazo iko na basoda ba mingi, kumbe wapi? Kumbe bamoe biko ku front, wengine biko wanapiga magoti biko na lilia Mungu. Kwa juu biko na banagombania cause yabo iko noble. Iko noble. Bana bauya nini? Bana uya nini? Wengine wanamaliza 30 ma refuge. Si waache shiba Kongoli tuishi pamoja. Shiba mushi tunaishi tuko basidi Kivu hapa. Bwana, bali basubesha ala mwana. Aba polisi ebe Kinshasa bali babesha abantu abashiswa nage no muri distraction. Hapana, tuachane na vile. Mutusi, Mukongo muko Batusi, kuko Batusi Kongole, kuko Bahutu Kongole, kuko Banyanga nani, tuko Bamushi, Bahavu, banini, n'est-ce pas? Sasa watu wanatafuta kudiviser pourquoi? Hapana. M23 kombe inaganye, kumbe biko na Mungu, na biko na secret, pamoja biko na pigana, tena biko badogo. Nilisikia section moya ya M23 inapiga batayo yote ya gouvernement ya FARDC. Iko na wale ba FDLR babo. Can you imagine? Mutu iko na FDLR, iko na Barundi, iko na Bazalendo, banajitia Bazalendo na bajue kitu na bajue kisoda. Banaleta bawagina kama njo bawagina, banaleta Sadek, banaleta madrone. Je ne comprends pas. Amoni kama ile force yenyi AFC na M23 biko na abajue kama iko na force ya Mungu. Si tuende kubenyi biko kote ya Mungu bwana. Si tupendane shibote, tuachane tupige aba washenzi. Mimi nilikuwa nachukieka wale mbele aba nilikuwa nasikia M23 AFC nikawachukia. Nishaona biko kumbe biko na Mungu grave. Mimi natoka kukotea mashetani bwana. Watu wanakula watu mabrochette. Hapana. Achana na wale. Mushi. Mushi. Kwanza basidi Kivu sie pale musidi Kivu. Tunapata bahati. Tunasikia M23 anazafika na AFC pale. Tubapokee bien. Tuanze omba na Mungu sana. Gisi vale ba AFC na M23 wanaomba Mungu. Na shi tuombe. Tupige mapepo ya tribalism, ya division. Tuwapige fimbo sana. Tuwapige fimbo. Tuwapokee vale njo bakombozi wetu. Vraiment. Barundi, murudie kwenu. Mulikuwa kufia nini? Ba FDLR si murudie kwenu. Munakuya tuleta mo division. Bakongomani hatukuwa na division. FDLR njo na tuleta mo division. Barundi nabo wanakamatana. Kwanza na Barundi mimi naona nabo ni ma FDLR. Me probleme Barundi nabo na mimi naona nabo habana akili. Biko wanatia njo Watusi Barundi banabatia mbele kodinyi defro njo bakufi. Donc wanatafuta Burundi nabo wamalize Watusi. Achana na wale. Mimi nasirika sana mimi. Karibu AFC M23 musidi Kivu tunawapokea sana. Mukuya hapa. Muko bagombozi betu. Na mpaka leo kwanza munisaidi, munipatie kwenye mimi nauza jadere kwenu. Na mimi nibasaidi. Bwana, kwa hiyo nisha zeeka, ningilingia kulinye defuna nibasaidie kugombana. Beniko karibu yenu. Na mimi na jadere kwenu. Muniadere kabisa, munitia mikono yenu. Kagame na tusaidie kwa juu
biko banaua batu banani kama njo ba AFC na M23 banaua biko wanatafuta njo Kagame uko nakatala kusaidia nani AFC na M23 pourquoi suba saidie balisha gutia kwa mazambi zenya ukufanya suba saidie kwanza wenjo wanataka saidia piga tusaidie kwetu pige bashenzi mimi nishakuwa kwanza mtu wa AFC na M23 sai nishajiadere kwa jua baya niandika baki niandika sai nitapatana nabo wanitie ku list niko tayari na bandugu yangu kwanza ba militaire bote musikufe tena ku fro mujiripoti kwa M23 na AFC bazalendo mujiripoti kwa hiyo tunaona watu ba west wanatafuta kusakrifia watu ba est ile ndio mimi naona okay. Niko na visirani sana kwanza munipatie na pombe hapa nijukunye pombe bwana munipatie pombe Makenga wa kunionesha weye ningeliupatia tana ngombe Corneille Nanga nipatie ngombe bale Beltra kwanza Beltra ni wa kwetu ni hapa Sud Kivu Beltra alifanya kazi siko tutakupokea Bukavu ndio tutakupatia sasa maonere zote Beltra tutakupatia maonere zote kwanza tunaanza uza na vikwembe tutakutandikia Bukavu uko mwanaume uko president wa bie uko na vision de loin ulionaka maerere zote merci beaucoup bwana nitasema